أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslüman خير وخار شكر كي الله تيجزني شيء دجالال دين ترسارله دا передача خدا ممكن والقانون شكر كي الله تعالى ديز. قنين شيء سوهبت شنا عمر دي مطلب ديكا إيدا. شچنا имесела ди қисан ди фикр гон. Аллах Таала ди инсон ди сакури умр гану и дуня длыше мешеда. Бубари бис лоза черни и дуня водқа махман дуняя. Хиқон шемишхейтени и умр имиле закодаде. Бис хабар қоналда нух пайғамбар ду ахзури шемишхей воз и умр хиккуна. Валлах саракара фена микү ракара қеч ади хисхан сакола. Хақон фад кутаххан. Жаваб ган нух пайғамбар ди. Allah de insan i dünya patal ve ahiret patal halkun vade. Dünya kütah jedade. Ahiret hamisha yaz amuz vaçka yazvan. Çi Peygamber du aleyhissalatu vesselam haber orla i dünya vuçilhana haber orla ada cevap gana. I dünya ahireti sanartsada nik yazvu. İne çine tsaz vade. Ahirette çine behrar vakt çözvu. Sanar vuçare. Sanar çine i dünya dal izva kırare. Behrar lahata ahirette çez Allah Teala di guzvazat ar yazvu. این قصه کراری اسکیت الله تعالی دی چه جنتی نعمت ار بغشته پیش کرار آورد جهنم دی جزای ار حضور دن حالا چنه ای دنیا دل چون مهمان ار خیز قلت خانه کنده و آخرت بطل همه چی آباد کول هم بطل حضور ولا کنه کنده مولا نسرید نقل الله ساقوز برمک ختون ایده فکر تاونه فعلا سراری رکاری ولی که قازن سکاستی خبر کنه یا مالله اینال و چیز و اون قازن ما اینال و چکنوا زیقلیلا برمک چونیخنوا غری قازو اینال قدم بس غریار فن قیقی قداخ یا خما مالادلنا والله لنزگا ام قاجداشلنا انا اینال ام هیکاتنی خکیداده انا küçük dal اینال خکیده زهم اینال güzlemişti lahaç öyle ki hikatini insanlar viri çilik fizvade soraral fizvade İnsan de ömür ihtisa düşüştü bir gecede. Mesela sakın çıkada insan avatsu. Adı çizu seküri vaktun kene Amerika dade. Hak insan de ömür nifat kütahciz vade. Avata vaktun da insan de rikel viri xtun lazimi mu. Küka fikir dada. Hik avata da amukdaşni. Viri avur qon kırar. Viçilak uluq viç gel tunata. Hikti amalar, hikti kırar, hikti xizanar, terbiyar tun viçilak uluq. Çünkü masa ikti fikirler tavun lazım. Çılvu çalat a ikti nubatsız fikirler gerek pezvaç avaktunda. İkti vacibli fikirler pezva. Bu çizlahata külüş lürika akti halda çetin halda fikirlerin akolsuz böyle. Hak ne ömürde kene virdlan vacibli meseleler fikir gun lazım. Bu çizlahata çün ha tava avatsva insan hiz çün avatsva da çin xirdav. Ömürün hak fat küçahciz bu. İnsan mesela insan rahmet isfiyle cemaat Allah çıkada uçar haber gaz uçlar luhuzu ki imihti qısan insan ter uçlar ulu qısan gel tuna insan riz xeyir gana Allah rik Allah kastir küne da xeyir duaya luhuda halal vol talabda cemaatin velik ey kaspatal cemaati eğer insan de viçi düzde kastxon tavunus xeyta luhuda çıkan ada valla devlet ar qazalmışne ik ya ak ya abrka rahadatış bu çizlat abur gerek qezvaç ahirette hakile vacibli meseleler fikir gun lazım içine ömür şaçu ömürde sinif riskiligi insan diqlal xana insan ayol kelzvu adla quluq madnik elzvu institutri çıxıçkara axpa qolaqsvu evlemişizvu viçi aylar çıxızu xutular putular imlap yergi ömür xeyta insan dez yergi ömür xeyta ikti ömür jezvu nu bazı bruz iqon ömürani guzvaç Хилиглу эрид салди уже Аллах чи пайғамбар лузу аялде старсе. Цуводи салди тарсар қачузу амизу тербия гузу исанди. Цувод сала Аллах Таала де хадан хиве ава визифаяр мажбурламаяр туазу. Аллах Таала де цувод сала башламишне. Хадаз чурук олахара урту гунахар кизу. Қысанк олахара урту собар кизу. Цувод сала башламишне. Чихи исан хиз шариат де хадаз вири қанунар вири мажбурламаяр хадан хиве хатсва. Sakastis niviç çuru reke hatnık anzvaç, baxtsuz kanık anzvaç. Axpa har cüreden ikti günah ola xar sebebi yaz, haram kırar sebebi yaz. Mesela çugun, kon, narkotikar işlemişim, masa günahar
habur hüçibrla başlamış ne İsa habrik akatna üçü ömrünü baksız. Çezakti meseleler gızaf çizi ama közün çizi habur. Haka sahüçük olaqti icihil vaxtunda avur veri mümkün veri ömrünü çurun İsa'ndı baksız avun. Mesela dişeli Ruşa veya gadadi üçün cihil vaxtun saçoruk ola xavurta üçün ömür baksız izim. Hakili imes i vaxtunda çina düz tuxun lazım yazva üçün Allah taldı ki bu. Allah taldı uç halkunu, hikti mahlukatar halkunu, insanlar, malaikar, hayvanlar, masakh mahlukatar. İnsan viridlani vineye, uçiz lahata mesela çünkü malaik riz uçu, malaik riz ruhu, hayvan riz uçu, nefsi. İnsan dizakpa, ha ruh ne ve nefsini, akıl ne ve. Hakile akıl diz keligine Allah Teala di insan viridlani bahaun. Eğer akıl dizi kemetlebe o. Uç ev hadam metleb. Akıl di metleb. Sadrullahum mümkün yaşamış kumpatal, dolamış kumpatal i dünyada. Fikir gayla hayvanlarını akılla vaçır hayvanlarını yaşamışız bu. Habrını şaragar khazva, habrını çpiz mukar yaşamış da çıkar tükürüz bu. Bazı vaxtlar hayvan reko insanlar tecrübarda akıllahar aradal khizvu şeir. İnsan Allah mahçız bu. Habru yaratmışlar okurla. Hakıyla sa kazanmışın, sa yaşamışkın, dolamışkın patal tuş akıl ganvadı. Sa masak olaq vaciblu olaq patal halk ganu Allah taldı akıl. Mesela harsa da çizvo, harsa İslam dizmo, çünük nuafı haram terdi. Mesela çına hayvan diz gayita. Adam ne? Adas halal haram çizvo. İslam diz gayita, adı uzas haram kanda, çünük hafı kanda. Hakıyla çaz uje gel çına cevap ganva. Akıl daldı çına kısa pis, uçeta çara izva. Anlam işvo fikir guzu. Satsıdıka çara izva. Kısa pis çirjiz. Akba akıl daldı çına ha ama un patal çes çirvolnik kanda. Uç kısayı, uç pisiyata çes çirvol kanda. Eğer çirvol takata, mümkün İslam de tici çuruk ola kharni avon. Mesela tamara vahşi halk arava. Vahşi halk arava tamara saçkara mı dünyada. Abroz ihti vahşi adet arava. Abro İslam ani bilen nezvu. Yugun nezvu için hayvan khiz. İm kısan çuru adeti ko, im vahşi adeti ko. No abroz am kısan adeti yazım. Abroz uçiz lahata çirvol avaç. Çirvol avaç, im çuruk olaqti çirvol avaç. Abroz çpi xaldin arada hama kısan adeti yazım. Abrok ani bilen hak olaq izvu. Akba im ikti fikir dol qezu. Yani har juri adet riskiligni insanlar çipçpisk onda volişemişden. Va düz aka veri insanlar Allah demelik sade kanun ne Allah de pata sade. Hakili çunsa kanun dis tabi xana konzva çi xalq or xaliq dis. Uçlata sa xaliq dis, uçi mahluk qatri saki yeriyar, uçi mahluk qatri hik işemiş xana konzva, hik dulamış xana konzva tabur xaliq dis qısançıdır. Hik avurla uç aradal pedata xaliq dis qısançıdır. Hakili hadat çaz veri de satkti, veri insanları satkti, veri de xir guda haktin çirvol guzvadı. Allah Teala de için paktir Kur'an'da luhuzva insan luhuzva bes insanların cinnerar Allah Teala de halkunu ancak üçüz ibadet on patal. Yani ibul halk onu mana metleb insan de ibadet on. İbadet uçu. İbadet sa kulluk kapti atuş. İbadet Allah Teala de ayallahan vak ola khar veri avon emir lahan vabur tavon. Allah Teala de pucuri de malaika pucuri de mahlukatar halkunu. Malaikar hayvanlar ne insanlar. Malaikar Allah Teala de nur dika yaratmış nu. Abruz dişi erkek ulda abur avaç, abruz ihtiyacar avaç, abru salihzeden asitakan Allah Teala de ibadet izu, hakon mitüğü Allah Teala de. Abruz galat kon kusun tü ihtibur avaç. Hayvan rizlahat nefs avaz bu. Abru ha nefsiniz keligna çebişemiş kompatol verik ola khar izu, nez ve qaz ve işemişiz ve türetmişiz ve İnsan rizlahata ruh ne ve nefs ne ve. Hakıyla eşe ne vazu Allah Teala halkuna eşe ne vazu ama abrula artuğ. Ama avaxtund artuğ jezva, avaxtund artuğ jezva. Mesela malaiklerle artuğ jezva İsa eğer hada üçün nefs ruh diz akıl diz mütü gavurta. Eğer adam nefs galip khayta akıl dal ruh dal avaxtund ama hayvan rılani ağuzavatsu. İnsan de izva ibadet malaikirla artuği. Uçlat ada üçün nefs mitü garzva. Ama malaikir zrehat içpin ibadet tuz. Uçlat abruz nefs avaç. Ama aldatmış ve sazat ne avaç.
madni çün ihti fikir dal qezwa Allah Teala razı ol qazamışım patal. Üçin dünya dal halk onu ömür di metleb qliz qatum patal İnsan de Allah Teala de ayallahın vak ola khar. Qsan ola khar. Avunu kanda pis ola khrika Allah Teala de nehun vak ola khrika yargaz kanu. Hakil Allah Teala de peygamberar, kitabar, saki veliyar, evliya Allah dizken insanlar verir. Qur'an dünya diz insan riz dinçirum patal. Dini ihti qısa pis yani Allah din kanun diz dil huda gaf lozu. Am sütte adam peygamberla inih avada illa quluhni devam jede dünya hiq ve amata din devam jede çiler al. Dini kü ka ibaret yazı. İman, İslam, ihsan dika. İpuçi inika destek rol kiza qazna. İman im Allah de im inanmış valya İslam lahata Allah Teala diz mitüh kun yazbu hada emir arqliza qudun ihsan im rehmihikum. İman-ı İslam de ihsan de çünkü bir terbiyelemişti. İman de akıl terbiyelemişti. İslam de beden ruh dini ihsan dini ruh terbiyelemişti. İpuçe. İman de şartlar uçu. Çirkunla sadr tekrar kıyın. Allah de iman hu, Allah de inanmış hu, malaikrik, kitabrik, peygamberik, kıyameti kadar kısmettik. İbruk inanmış hu. Kili genço hik Allah Teala de iman de şu şey akıl terbiyelemişti vata. Mesela kas reka fizvan. İbur gzaf qaqan gilik yalada çıka konzu ibruz. İbru kasad qsan isan doğri Allah rekallah. Mekudni pisti uğriye haramzda. İbru sari reka daramat halsı haktin. Gürçek haktin, paçahtin, qeleyar haktin hakti çıka. İbru bulakhar gala, salar gala, bustan argala, harcı qayyatara va bulakhar vaksu. Tarar ol nükeri haraz mani arayazwa. Qeynez hakala ina açık sufraya rava. Sufraya ol harcı dinlemet harala, imiş harala. Apatol ya da yolada işte çıkar, katkida çıkar tükürnüva. Doğru insan doluz bu ki, kiliglozuva yoldaş. Koleri iyesi di çaz, hikon kısan tükürnüvat içker. Çünkü teriki muhmanar atana inal yolada, yürü şart aravazu çaz. Şaçına çünkü muhman rikiz tukhun. Muhammed rekhistu uçlat iyesi atala çöz rekhiş davul. Atadoluzu vaz ine iyesi kozma va takurda khu hik inanmış. Avatuş sa iyesini. İbur müküdoluzu ibur hik aradal tanvad ibur sa iyesi khu lazım ibur sa un vakas. Atadoluzu va ibur dişuş takanvad. Tabiatı tükürmek ola xaryazu. Zalzala arxanı tslar aradal tana garar xana harsa şey inalğana marfar qona habaglar yatar qecna Avatuş sa iyesini. Çığlı hatman çün iyesi yar. Gili künela. İqayda ka ni hida hiç düzdü kastı xudu. Zaçiz doğru kastı hiç düzdü xudu. Muhammed hiç xudu. Uçlada da çiz upaka iyesi xtala adam bilik üzü qaratici davol. Adam rehutici davol ada hiç düzdü kastı xudu. Müküda hiç kan davol. İhti namussuz da kastı xudu. Köz gila künela kün iyesi hayt hakoleri köz vuj bigemişid. Köz elbette doğru kaz bigemişid. Uçlar da Muhammed hiç. Txuzwa. Hakne dünyada veri dünyada sahiptir, iyesidir. Allah Teala diz Allah rikallah Muhammed hiç biç inal txuzwa insan hoş yadaz. Mekü insanlar haramız değer elbette Allah inanmış diz ve şükür tixiz ve insanlar adaz hoştur. Hakela dünyada veri sahip çüntuş konsadni devletli arkanı abru saşetni txonaç dünyada dünyada sahip sad Allah yazva veri alim are Rabbitir. Eğer Muhammed hiç anlamış iskayete fikir iskayete insan da dünyada txuskayete ada neyin ki sakastis pis volavun saşe saçuruk olahama haka tarallah peşine ihtiyar o çiz atodaç. Mesela im Allah tek inanmışkun malaikrik inanmışkun Allah Teala de çi harsa kastiz gan ve malaik qüneri xatsukna çi amalar kizva. Erçe pata qsambur kizva. Çapla pata pisbur. Harsa isandik avaz ve aktin krar amalar. Ada hamish abur çunu xarzva. Mo sadık çoruk ola xarkan ve isandiga. Abur sadozni luhuzvaç reğuy habrka. Axpa qiya çachirxanak anzu i malaik re abur kenvade. Qiyamati qoz video kamera de kenvata amalar çiviri ürdaz aşkara jed qalurdu. A vaxtun çözrüğü dedi ki hakıyla
чина хелбет ибур тавунак азва ну чина и малайк рекиз вадкане همش احتیاط آواز ریکل خویز هبور تیز الله نکنده. آخه اگر خانوات ایسان گهکتی کلاخر الله تعالی دین رحم پرای آد توبه ایدا اختیار گنو توبه ایدا استغفر توبه هیکه توبه دل چنا ها کنار کید کدر دا ممکن ولگنو الله تعالی دی. مثلا چنا توبه نی خالصا الله بطل خانه کنزو. مثلا سکاس باپروش چگونه خلی عمردا آخه азар ханом духтеролуз муриқиде эгер ма чугун хурта гил ад қиниқ какчел чугазмач ин туба тушқо тубачна уну конзу аллах таала де харам нваде аннамишна хак аллах гадарн конзу тубани чна михирик элда уну конзу михири хик аллах патал хикти тубая чна авур аллах тал пашмахана мат қида члана гафгана туба астагфир мицелгана эгер самаса касти зиян ганвата хазияни хакастис эвес қоналди ахба час خالصا تو باجز ام ایکا ملائک رحمه پیغمبر رحمه الله چنا انسان دا گف معنا yazwa hadan insan gafuni rikela fidadi çünkü sakardal insan kune fikirse sakardal meşgul khil ama bir rikela Allah'sı hakil hadan rikel hamisha rikel khana konzu insan di hakil Allah Taala di alama tarqalurzu peygamber ara qurzuwa peygamber şerikel khida wir ükli ömürde tamam Hakile çine ha peygamberla çişne kaçunu kol. Eğer çine peygamber de kalur avul avurta Allah razıcıda. Tavurta elbette narazıcıda. Harsa insan dik mesela için kısan xesitarni kvade, çoru xesitarni kval. Mesela çine sa aktörla primer kaçu desa cehilriz gzaf aktör sportsmenar ihtibur kandımı. Eğer çine aktin la primer kaçu skeyta çaz hadan virik ola harbi gelmişedi. Hada iz va kısan ola harbi pis burnu çaz акода чабур пис буртиди ки хабур қисон бир акуни чин хабур қады чин қисон бир гала санал пис хасетарни қады ха актёрдин ха mesela hakastин ихир мижи вақтара час хакжез ваде акваз хакила чина анжақ час кумир час пример чешне қачуз ва кас сад пайғамбар хун лазим язва mesela чон пайғамбарди хик верди шарзу ихти қисон адетар қисон пример арқалурзу хикти пример mesela Allah rikela kaskana idoluzu ki zaqe mesela ağzur seferde qulhu kelun xveq azva swab qazamış patal arada idaz didoluzu ki yaçan xoluzu zaz ki fiaravaj atan zaz kelig ida lahanaç ikasti wala zaz zagaf gan vade ağzur qulhu keldi lahana Allah tiz ibadet tarawunu qaz vade ad lahana wallahi dedi hürmetne qanda adam gaf çilal behne kanda fen imded patag qili khilet signa dalut ushuna yifti ides keliges kana akhba hai arada adam metselde qulhu yarnik yalın haik Allah hada ağzur qulhunik yalın dide dizni keligna Allah ni razi khana hada Allah razi khana wa dide ni razi khana imçe qısa dide razi o hina çiz qısa kartirde mani çiz peygamber çiz luzu ki Allah Taala akhpaçını ek hürmetne konzvadi dide yazva cennet dediğinde de banrik ani kvade ibur bir çes peygamber çiz madne i malim dis hürmetuni ka peygamber çiz kanalda sa fiqi tarsar gozvasa malim idakh için klas aylar avaz akhpa tars vizasa yquz tars vizasa arada ida malim saşmut seferdik oçel qaraqiz açıqiskan ayolriz kolaq interesin kan itars kutya khil xabar qaz yacha malim im uçiz musa şmudr qarağına çoğna akastlahani ki zazlanı dakarda zi muallim di xakun zaz huçiç oz tarsargay muallim di xakun zaz dakarda hakile zadan bu badiz gıza hürmet ve zat tars gum zi muallim ilhana hakile hadas kelign hada bu badiz kelign zadan xtsizni hürmetiz vade hada veri muqballerizin hürmetiz vade hada xo alaç akurla alaç kadal zahmiş qaraz vade kilig hele dakarda akuna viş takuna dakarda akuna hada hadas haktin hürmeti on im künene haka kü muallim dis hürmeti im hikti qısan primer jiz qışışner matsa meseleğin qunşirik galas alaqarikan Abu Hanife olda zurba alim imam khaydi im rahmet isfena qunşatan idon duyadal akuna qunşidiz qatsayet yatar qezvu i hayat yuqa idilani ki ibruş yatar iburhina qezvu ibrulana cemaati aburvik ola qezvu hizik ola feni kiligata idan hacet xanadin tuvaletni sla qez Abu Hanife'nin hayatı zavaksu. İm alamat kana yas xayarlına bezun yaxsurisi Abu Hanife'de galas konşiyaz işemiş kana bezzaz
يقونش أول دوان خيتوش لهاتوش اختي ولا خول هنا زعم تكوير قداخل هنا إيلنا يسنر أبو حنيفة أكتين كاستر رحمة غيدي أكتين قني كاستر أدز في خطور خزق أخيتوش هذا حق اللي وز لهان واتوش حق الله وشي مخيز وشازن لهادي وز لهمير مخيز واتر إمن هكتي مسألة يتأكو إمن شاوز نيجوزوا تربية نيجوزوا ترسار يزو پیغمبر دی وچین حدیث را وچین عمر دالده و قسان کسر چیز وچین عمر دالده قلورزوا ترسار یزو اما ای دالده کتاج زواج الله تعالی بیش چیز نفس نگانو نفس بدن نگانو همنی تربیه لمیشن ام تربیه لمیشن که ازوچنا اسلام دال اسلام دی کوچه کاسو اسلام دی کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله الله صادق محمد پیغمبر حق olda kelime kap avon siver khu زكاة جو وحاج دل فيه. إبور ويرق لتخاطة شنا إسلام دل تربية لمشتو شي بدني. مثال كابقة شو الله تعالى تشز جان جنو رزق جنو دنيا جنو ويريش إرشاز يرات مشنو. شنا الله تشكر ملازم. هيك يدي شنا شكر. مثال شنا والشكر كوي الله لهون ول بيش جزوش كون سقفون ول ده. شز شواني الله تيس إبز قيدا سزات نوش جدا الله تيس. هكيلا الله تعالى تشز قلورنوا قايدا da cüre da Çin'a viridlani şükür din viridlani zurba cüre kap iz ve Allah Teala diz ve soğuk kazanmış. İnsan diz viridlani bahşe uçi Çin biçin beden dal Çin yazı. Çin. İnsan diz Çin yazı mı viridlan baha. Ha Çin ada Allah Teala din vilik çilala çikz. Ağuz bu. Mesela insanlar Allah'u da ko amak zurba kasık hal. Sada vilik nikile guzmatı şu ümürde. Hakıyla masada vilik insan diz ikram iz qile guzis kandatuş axpa içine Allah Teala din vilik sucda avurla imçine Allah Teala diz ki şükür avurda yaz. Ham Rabbi yaz qazuçına. Im kap yazı. Kap ne içine mesela iqan qine ferz kpar sunnati rawatib sunnatar kpar avurla iqa tahminan putqani tsut sajda yazı. Putqani tsut sefer içine ağujez Pelçiler çigiz Allah Teala diz sucda iz ve şükür giz. Im ihti ibadeti. Geliçna sivkhini pudla ferzin çün hik verdi şarzvata. Çna mesela Allah'daki insanları tuxtas kişinde ka xabarj datoş. Uçiz dat insanı hamiş adas kişin wal uçid çizvaçi qasa şmut çawfunez vada adas kaş uçid çirte ala kaşva insanları ka xabarj daç muhdas düze. Hakila kaş gel İslam deri kütül cezva adı kaş fu besti cezva İslam'ı hani fikiriz başlamıştı. Habrızı küme hatır iyiydi. Akba zakat ne? Zakat kudla ferz. Zakat mesela şeriatı kalur nuvavul devletlu Katar devletlu İslam'ı Müslümanları kesip İslam'ı guzva sap hayaz için devletika. İdi verdi şarzvat keleg. Mesela şeriatı adaz kalurnu için devletika sapa ada kesibriz gay vaxtunda ada rik madni qtuljiz ada kesibrika fikriz kesibrin qayğuç ugoz kesibern devletullah ajugjiz abur kesibri hamisha i devletluda madni adaz Allah Teala di artuxavra madni gura uçizlahata ada seviç patoltuş işemiş vade ada kesib insanlar elxiz habrun saghil yarghiz saghil guzu habrun İlk virsanla cemaati arada islah ol hürmet mislat hatsı var. Gileço ihsan de karahan. Hik ihsan de ruh terbiyelemişti o da. İhsan imçina ak Allah Teala de ibadet avuya ak Allah Teala de emir alqliza qudun çaz Allah akoz vadihiz. Allah Teala akoz vadihiz. Çaz Allah akoz vaştane Allah Teala de çon koz. İhti hal dizni qoz vadi insan tariqat riqel tariqat verdi şarz vadi. Ve ustazri şeyheri xlik keçala habro tarsunik habro terbiyedik keçala axpa agaz vadi. Çax xalisan niyet xon lazimi harsak olaqda içine izva. Kap izva mesela. Cennet qazamışın patal kap izva da im xalisan düz niyet cezvaş Allah patal. Eğer insan de cehennem de tsuka xun patal Allah Teala de izva da siver xuzvat eğer mo cehennem de tsuka xun patal. İmni düz niyet cezvaç. Uçlar içine sa şey patal Allah sa şey gur Allah'ına içine izva. Axpa çine macib dix qolaq izva ustarxiz jezumoçu macib dix qolaq zvaxiz hakile çine Allah din razi ol patal onu konz biri qolaqar sa kap zva insan di patak kap tiat zva insan di patak Allah Teala di malaik raqurn
ланихи адазла ама джехнем дис фидаде адам ибадат арзак аболзвач тавра хабор и кастылхана дженнет джехнем Аллах дихлевад хаду гузваде низвуч казата зидилхана заз Аллах заз чирнувал заз чизвавал Аллах таала дис ибадат тавуни каптаате хак Аллах таала дис ида мехкем вол акун ихсанде малайкра қурхону мацефер лханихи зази хукм қарар диги шарна ам дженнет тизер қорзу ине ихти ижуледа Аллах таала ди чун ахтармишту mesela sakasti istanar laçka cemaat laçka kapizу ада вич иердис kapizу чин kap ахпа вич qisondis qalurz avadla qisondis qalural im günah jez uçlata adaz riya uluzu şeriatin qene riya din günah ine ihtik ola khar sebebi az mumkin insan derike hada part atar izvatani hakti çixi günah rühti azararlu dabroz habur aradolatu mumkin eğer insan de ikut khunta vurta adaz hamisha hiqon adak وش أوطني دولة أوطني بخت أوطني وش أوطني أجر أمر دي مطلب دي أم أجاك نوشتا هذا هميش السجدات كميز واحد جدا وأم هميش نرازية قيد الدنيا وش لا هذا وش أمر دي مطلب چيني إزواج وچيز كده إن هم أنيك أجاك نوشها أمر دي مطلب دي أمر دي مطلب وش الله تعالى دي رزي والقضاء مشنا كامل الله رزيتر حقتين كامل إنسان هم يزو İkarda eğer çına zahmet kaçırdı. Fiskaydı Allah Teala dişez kömek güde. Hakkıyla hürmetli bor Allah Teala çazgan va içi devlet, din, İslam imçine hak tunu bici qıdaç. Çına dal amalovunu qanzva. Xeyir hukudunu qanzva. Aqals va nesilerin terbiye din ganı qanzva. İhti mümkün biler xeyla çına jezma qon خير قشون لازم يزوا زربا عالم روز وشكر كي الله تجي داغستان دي قنني خبر وخير من فات قدون دين شيرون لازم يزوا بيري شرطار چاز اسياد الله تعالى دي چخنو قوي الله تعالى دي چاز اريق كمك غراي محكم ایمان وراي بختلو امرار غراي هر صد چي مراد دي خقاره قيدا سوبيتر چنا ایمان دي کا اسلام دي کا احسان دي کا ماد دي هنشتيز اختل تاريدا الله تعالى دي çaz اريق نشرت غرا Günün içi perida çeriziye bakala. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.